asenchira yobwagari konde to gotigara ime county ya Kisii ni gongo komanyibuna mate ya Anthony Arita kurwa sensemo ya Mariba iyo gotoka se ward ya Bugeka ime bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigo yaganirie obokonyi bw'ekibesa ase umuroire aberega kurwara okugorwa gwetania emyaka 15 ase bakoerera nigo baerere nga babere bakoererwa kibesa ase baganire onde bwensi obwate okobwa kubakonya elinde kogendera konyora obogwenia omulikito Ndemo Steven Namange obogima bwaye Anthony Arita nigo bware buyago iko mwaka bwechiru 2052 engakiege sara kya mubete tokogoro kerarenga segasi yaye yakera rituko boneke nari gwatio chinko egitege gacharuka ekangaro kungara tunkarusia gasabo asama tukamake asaya kangia ko babuna na gatonda gakuru mwako mugima ekere yakuru mwako mugima ngachanga tige kwegasi bono kaire nakankaradia ngende nderwari kwanza magucha gokoraki magucha koira ne gasyo nyeginkubwena kurwiri yaenge 2007 mpaka bono iga bono ndo chipata saya agende na asalirie nibo yane inabwate nyinge sana kurwari magurara lakini ikinga kindogo na gwenire pi nanda sana ndachiagendera nandi bono mpaka yikire bono iga amagurana asiru kwimukana kurwesende omochando oyo nigo ireire ya mate ya Anthony gotwara umusigo morito asebeta nanire chinyagetaru chinyinga asebaonirie nibo yabo yonsi goikomo gondobo kurinde buroire mbura amanyekana nere tarabwena ndagira konyora ne shida wankwenda muntu angende nkole nyone konde nyore kende bana bali asinge jo mugakore koliki arwa. Mzee ndiye alikuwa anatutafutia katika familia, anatuvisha, anatulisha, lakini wakati ugonjwa ulipomkita basi ilikuwa shida sana. Ni kwa neema tu ya Mungu nimemaliza kidato cha 4 na hata nilipo nje hapa sijapata msaidizi wa kunipeleka hata college. Tinaona abana muna balege na basomete bagaika form 4 bono nchirendete iyo nandi kwitanika unda baitani abuna kolengana birengalina nibyengi byo kubasomi. Ogo semeli kwa bobono na sabanto bwatu kuganio kuya kubasira kwenekia Anthony Arita onyoriro boringori bwa igoro eliogotara. Ningeomba ya kwamba kwa sababu ya huruma tu na neema ya Mungu amekujalia wewe uko sawa. Huyu ni mgonjwa hajiwezi kabisa na tumefika ukingoni. Muweze tu mkatusaidia mahali ambapo Mungu atakugusa ukafika ukaona ukalichukua ili jambo kwa lako binafsi. Ntonta getegiyuka inchembwe na borongo ya magura ya nenta cyo cyabo kerna tachiro cyigabo na inchenge korere kiagera teli muntu nange mworo kwikaranza nyumba igabona inkaranste ntu arenjira nange cyo kuriya kena bwato mukisana bwo kuriga teone zikariye igete igachika kwa megasinya oyo bwate kiabwata na kwa kirigeke anyare konkonya gwetera chinkwa na twanyorere gwetera ya mate ya Anthony Arita omenta iga sensime ya Mariba egotoke me Bugeka ward nigo batebere se miaka 15 ya etire babire bakoyaetera amangana manga sekurende boniga ogosaba kwa bono musamario muyakunyara gwesoki na kwene kibuna Anthony onyorere bobweni bwa igoro kuripoteria Ndizi TV korwa iga sensime ya Bugeka ward egotoke me bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii Elietariane Ndemo Steven mbia mwana wa sana